O teclado e melódica e Paulo Silva percusión. Presentamos, despois de un ano de concertos por diversos sitios por Galicia, pois este disco que se titula Interior. Nada, que un placer, que vamos a contra o reloj porque resulta que, bueno, tenemos problemas de horarios para poder hacer las pruebas de son, entonces, bueno, vamos así a esa... solo pediría que se nos oídes un pelín aquí a guitarra. Perfecto, que non nos oímos moi bien. Disculpade esta tardanza, esta espera, pero, bueno, espero que disfrutedes con nos. Un placer de novo estar, como dixen, na miña casa, na miña terra, que é Verín. Vamos a guitarra para ser xinio tamén. Vamos a facer un tema que se titula A Primeira Vista, e dentro dese disco Interior, pois, tive a sorte de cantar con unha amiga que é Guavi Galego, un tema de Chico César. Quando non tiña nada eu quis, quando tudo era ausencia esperei, quando tive frío tremi, quando tive coraxe liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o ollo brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Oh, amar a saia sua saia, saia,
Un gran poeta galego que está dentro dese disco que titula Cantiga da Amiga, un poema de Manuel Rivas, música. Ei, baterás palmas co pau xitano diante do mar. Ei, traer nun ollar unha flor branca. Ei, cantar a luz como un galo cego. Ei, chorar de alegría. Ei, baixar coa fonte da montaña nos vidrios da mar e rompe o espello pra quererte ouvir maneiras. Ei, miña amada, miña amiga. Ei, baixar coa fonte da montaña nos vidrios da mar. Ei,